Pamirsa, ini pengelimbakan kasus Omikron ring Indonesia mewali mewawah. Wilangan ipun kauningin 6 dasa kutus diri kantos tanggal 3 dasa siki Desember warsa kalih tali selikur. Kaketus saking antara news juru bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi maosang, indek wilangan kasus varian Omikron rauh mangkin dados 103 dasa 6 diri. Dane taler maosang dasahan kasus anyar inucap, rauh saking para pelaku perjalanan luar negeri saking makatah panegara. Nadia maosang wenten 11 diri sane pinake warga negara Indonesia, sane akehan rauh saking Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, miwah Amerika Serikat. Saking kawentenan 6 dasa kutus kasus kauningin salikur diri nenten nyihnayang gejala, sia likur diri sungkan antuk gejala ringan, adiri sungkan antuk gejala sedang miwah sia diri kauningin tanpa keterangan. Anut ring data WHO saking panarkayang wilangan kasus Omikron puniki, saihang sareng kahanan Delta, tur mata timbang indek pantau panglalah, miwah risiko keparahan, kauningin penglalahan kasus puniki sida nincap, sangkaning virus Omikron. Kahanan inucap sinambi ring pantau pawigunan genah pasirepan rumah sakit utawi ICU sane ringsor saihang kawentenan periode Delta. Manut Nadia panglalahan varian Omikron dangan pisan antuk risiko sakit berat sane nenten banget ageng. Ya diaston asa punika kramo patut stato waspada sangkaning kahanan ring lapangan digelis pisan mauah. Punika mawinan usaha antuk nambakin tur mitigasi tiosan patut kerajegang. Nadia ngaptiang majeng kramo antuk ngirangin melancaran ke dura negara, sane madue transmisi penglalahan Omikron sane ageng, minekadi Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, miwah Amerika Serikat. Samian angge mangde masikian, maut sahe tur nyayubin angge lianan saking penglalah COVID-19. Bali Pos nguni ngayang.